onanka ekugcineni kwakho konke lolu hlelo lolu yabo nje mawuthi indaba okhuluma indaba yamatekolovo ngiyayithanda leyo nto ngoba uhlelo isigcino sakho konke mase sikwenzile konke esikwenza namhlanje kumele kube nesifundo esosala kubabukeli ngebe sikhuluma namhlanje bro yabo nje mawukhuluma indaba yamatekolovo because kuyenzeka namanje ingane zenza izinto ngoba zibona abangani ayiqiniso kodwa ekugcineni isiphetho saleyo nto ukuphelele emgaqweni bro iqiniso lelo kwethu iqiniso bro kwethu so siphakathi inside manje ubala lolo ubala lolo namhlanje ngathi ngikuthola unemoral prof ubala lolo kwethu ngobani ungithola vele nje ngisacabanga kona ukuthi ngizolokhuza kanjani kuze nami ngithole ilokhuzana le ekuyiyona amaphilisi okudla amaphilisi okulapha prof impilo enzima le ukuphila ngokwelapha sekuseni mele ulaphe isemini isebusuku usulala mele ulaphe ngoba ngeke ulale ungagwinyile prof ekuseni futhi angeke wenze lutho ungagwinyile emini hayi inkinga asibi nayo kakhulu emini kodwa nje inkinga isekuseni isebusuku bezokhathi zowumanka ingakho ke nabo eMaskandi labantu laba sebagcina sebethi okay njalo ekuseni asibalokhuzise sibaqaqise mahala khona bezothi bephuma beyophanda ba right ngobani akwenzeki lutho prof phethu andithu abantu bebefaka kakhulu ekuseni ngenxa uthatha umuntu uyoganga uphusha uArost sure prof kanti manje uArost uyibhadi professor yazi ngisho uphanta ngokucela professor abomusha uArost ngathi wonke umuntu uyakubona professor iqiniso ngathi uyakubona kodwa uyabona mhlawumbe ukuqhamuka noma ukubra wakho wakupha lo 2 noma lo 1 lo ngathi bayakubona ukuthi usubhemile bonke labantu bekuncisha professor bayibuyela bona bezokupha imali futhi noSathane ahle uSathane nje iyodwa professor iyodwa ngoba usuku nosuku liyachitheka igazi lapha eMaskandi ngayo lento iyodwa liyachitheka ngokuthi nje kubeke nje phansi kanje kuqhamuka umuntu mhlawumbe edlula ayishayise kancane iwe yabo lonto sekuzomela ngiyithenge mangayithenganga futhi ukulimala kwami lokho yabo sesiyacushwa ke futhi manje abeka ilokhuzane emthengenalutho uyithi qunde ngonya unganakile akutshela ukuthi bekukhonani phakathi sekuzomela ukhokhe ayikho ngoba ngeke umphikise mayithi ubeke oyena lapho ngeke uzophike professor yabo ukuphika phela lapho usuthi wena usuwandisa inkulumo uthi akuqhutsheke kwexabane zehlise njengesilimo uvume uma ukuthi kukhona lokho okukhona ukhiphe empethu kubamba la ukuzenza isilimo professor kuyasiza mfowethu kuyasiza ukuzenza isilimo futhi nakhona lapha emgaqweni ukuzophila isikhathi esidemela uhlezi uyithobi lokho kuyafiwa nakhona kuyafiwa professor yabo nabantu ke futhi ubaza abanye abantu kuze nabo bezokwazi umuntu mungamazi professor hayi umuntu ngabantu umuntu nje umuntu ngabantu futhi noma ngabe usuka impilo yakhe sisemgaqweni kodwa ukuthi ukhule kanjani noma uphume naziphi imfundiso ekhaya akusali hayi lutho professor lutho indlela nje engalokhu zangayo le ekhaya into kumina leyo mfethu wabo indlela engikhule ngayo indlela ebengiphila ngayo akekho umuntu ongakhohlwa leyo nto professor akekho mfowethu ayakuthi ngikufake ngohlelo lakhona bafo nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabolela umuntu omemeza ngathi uyakhala leli uthi igula likaJama lichithekile awunina bakamBhuti Bomvu ngiyabingelela nganza kwethu ngibingelela zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelelayo mina nguprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe kuyenzeka uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo lungaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamezweni uhlelo lumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu njengobuzwa nje umfowethu masiqala nje eyivula ngegiye eliphezulu ekhuluma ngezinto ezibungozi ezigcina umuntu impilo yakhe ilengela kuzona ngokuba seyidakamezweni uhlelo bafowethu luzoqwashisa abantu azidlali la yabona mangithi azidlali la
akudlalwa la lapha akudlalwa lento esikhuluma ngayo izinto ezenzeke empilweni zabantu usuku nosuku mawubona umuntu ehleli la ezokhuluma usuke engezile ukuzoqhosha ngezinto abazenzayo usuke engezona ukuzopraise idakamizwa kepha kusuke kufuna ukuzoqwashisa omunye umuntu engakangeni ukuthi zithi ifike empilweni yakhe noma elengela ezilingweni ezingamfaka ezidakamizweni azi ukuthi kumele ayigweme kanjani lezi asidlali la ngiyaphinda asidlali la kuyasetshenzwa la uyobuya isilima uma ungafika ubuka iMPTV1 uphinde futhi utholakale wena usuwele izidakamizweni ekubeni sinama episode angaphekwa 268 wabantu befika bezoqwashisa ngezidakamizwa uhlelo lokuqwashisa ngezidakamizwa zigadeni abantwana benu gadazi gadeni nani mawusebenza qaphela ukuthi uhamba phi uxobaphi ujwayelene nobani ngoba izona zonke izinto lezo ayigcina ifaka umuntu esilingweni mangabe kuyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi noma yinini makunesiqephu esisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese ke uzitholela isiqephu sangalolo suku kunjani mfoka baba mfowethu Ungayichaza nje lapha mfowethu wenabe nje mfowethu ungajahile nje urelaxile ukuthi mfowethu umfoka bani lo uzalelwephi wakhulelaphi wabafunda apha amabanga phansi ubumfundo njani inhlalo ekhaya ibinjani ubuhlala nobani ekhaya ukhuliswe ngamiphi imigomo nemibandela kuhamba kanjani impilo yakhe izigcine izithola manje ilengeleweni kanje mfowethu hayi mina ngumkanyiso wakahadebe mfowethu bungani yebo mfowethu ngizalelwe eMoy River mfowethu ukukhulela kwami ngakhulela khona futhi eMoy River mfowethu ngihlala noma ne-step father mfowethu ngoba i-time lami la ngempela angilazi mfowethu angiba shuthi la shona ngisamncane angimazi ubaba ngaphila ke noma ne-step father boba uthi bayishibizela mfowethu yabo bayiphuzela ngeke ngize ngiqamba manga mfowethu abakaze bangifaka esikoleni mfowethu ungena kwami esikoleni ngafakwa abanye abantu bakomunye abangahlangani nathi ababethi nabo bazama ukungisiza ngafunda ke mfowethu leso sikhashana esincane mfowethu yabo kwasho kona ukuthi manje abafethe ngiphila nabo elokushini abekho kahle hle yabo lonto ngobani sasingathi masihlangene sibhekisane ngento eright kwakuhlezi kuyinto engasidi shuthi nami ngagcina sengijabulela lempilo ngibona ngathi impilo eright lesheshayo kanti sengifaka esilingweni professor babhema lafethu ugwayi insangu iwunga mina angibhemi zonke lezo zinto indlela engabhenyiswa ngayo ngangifakelwa ensangwini iwunga ukubhema kwami semthami ngiyaqeda ngiyalala yabo kwaphela amasonto kwaphela nje izinsuku ezu5 osukwini lwe6 mina wayeseyifuna ilokuzana mabeshuka ngibatshela abafake lento abahlezi beyifaka engingayazi kwagcina bengitshela ke ngelinye ilanga sengizizwa nami ukuthi ayingeke futhi sengino arrest sengima ngivuka ekseni sengibhocobele umzimba nani kodwa manje ngafika kubona abafethu sabhema ngiyaqaqeka ngibe right ngangena kanjalo ke edakamizweni professor saqala sahamba gqekeze endlini zabantu eMandiyeni sebelungwini ngoba manje eMoy River kuhlukene professor kunendawo ekuthiwa iIraq kuhlala amandiya kuphela bese kuba khona indawo ekuthiwa iTreverton ihlala belungu bodwa bese kuba amalokishi ke eceleni ethu thina sasihluke lokushini siye khona koIraq noma eTreverton siyogqekeza yabo phela kwaya ngagcina ngibonakala elokushini ukuthi ayingeke ngathi angisahambi emzileni oright yabo sengiphumele eceleni wangibiza uma wakhuluma nami wakhuluma kodwa nakhona ekhulumeni nami ngiyambona ukuthi akave uvela kanendaba yabo lonto le ukuthi ngiyafa ngifi yena akanendaba ngabona ukuthi hayi ngobani ngoba ngathi nala elokushini sengiqala ukuthi ngifunwa abantu nani makulahleka izinto komakhelwane kuziwe ekhaya nani yonke into kuziwe ekhaya yabo ngathi angivele isuke ngihambe ngizoyibona ukuqala kwami ukushoshoba professor ngaqala eMaritzburg la ngafika khona ngahlala emgaqweni ngafica abafana ababhema iglue ababhema iwunga nami ngayibhema iglue leyo ayibhema iglue ngabhema iwunga sahlala sitshontsha senzani kwaya professor ngagcina sengisuka sengiza ngala eThekwini nala eThekwini ngaphinde futhi ngaqhubeka la ngagcina khona
abamba inkunzi-ke la ngafike ngaqala ngabamba khona inkunzi-ke la eThekwini ngabamba ukubona nje amazinyo lawo engekho professor ngashawa abantu Kwakwenze njani mangasilandisa ngalelo langa? Shawa abantu professor ngalelo langa ngangihleli noma wengane yami professor naye engamthola la eThekwini nakhona futhi abanga professor ngoba inkunzi ngiyibamba nayo uma wengane yami kuyisonto professor kusontwa kwelinye isonto shuthi khona umjita ogada imonto zakhona esontweni akabhemi uhlala nje endlini yabo futhi ngelinye ilanga sihleli ngiyacabanga ukuthi umuntu uzoyithatha phi imali yokuthi abheme le unga nesibhemayo manje ngibuka lo mjita lo ogada imonto uphethe ifoni professor engakanani manje indlela engiyicabanga ukuthi ngoba ngesikwazi umlokhuzela la ngaphandle ngoba kuyaphithizela ngibuza uma wengane yami athini uma wengane athi ayikhululeka mina ngizomlokhuza ngimdonsele endaweni engaphakathi la professor ngangiqala ukubamba umuntu inkunzi phakathi esontweni professor phambi komnyango hayi phakathi ngqongqonqo kusonto phambi komnyango wakhona ngobani uma wengane yami wathi mefika kuyena wathi sorry mfethu upastor uthe angifike kuyena namhlanje kunezinto afuna ukunginika zona athini lo mfethu athi ngoba ngeke ngikwazi ukudedela uhambe wedwa ngicela ukuphelezela phelezela uma wengane benyuka ama stepisi kanti nami sengiyaqhamuka ngemuva uthe ngiqhamuka ngemuva ngambamba ngolokhuzana ngamshanga ukhiya ngimshanga ukhiya yathatha intombazana ifoni yaphuma yahamba yabona obiphuma ihamba mina ngiqhubeka ngibambe lo muntu akafuna ukuquleka insizwa le ya professor hayi insizwa le ya professor leya hayi insizwa professor yayizwa yona ithi bongithemba ngimdedela professor kusamele ngehla ama stepisi nami ngiyophuma eminyango ngithemba ngimdedela ngithi uqulekile professor kanti akaqulekile umuntu wakhona ngoba ibhadi professor ngehla ama stepisi professor cabanga ngithe sengiyophuma eminyango ukukhanya nje umgaqo sengibuka kanje kwangena all over bawu4 baze la esontweni nabo professor wamemeza kanye wathi vimba thatha ifoni yami loyo babe ngishanga onyawo uthi cabanga ngiphethe umbese professor sakwashawa abantu ukhohlwa na ukuthi uphethe umbese professor base bekuthinta kahle professor ngakhohlwa nya professor uthi ngiphethe umbese yabo la yabuya khona ingqondo kwase kulethi ngathi ngiqala nje ngithi sasibanjwe isandla uthathwa ibona professor kodwa abangigwazanga yabo professor lo ngangimshanga ukhiya professor babethi bengishaya laba abanye afike ezemva kwami angithi ngqi ngalento umenza yona udlisa umuntu wakho manje professor kwakuze kukhale laba abanye angishaya nabo kuthiwa miyeke manje uyambulala professor umuntu angishaye ngokhiye ngize ngishaye yena kanje ukukhombisa ukuthi ngiyasebenza professor ngiyasa kodwa still akangidedeli angidedele ngoba nakube mvimba laba beqhubeke bengishaya aphinda ngibambe futhi ngokhiyo kwesibili ngingalendele professor manje ngilwela ukuthi ngiphumele ngaphandle emgaqweni ngoba manje la singaphakathi akubonakali naphezulu esontweni opastor abezwa ngoba manje kunomsiki uxetshulelwa la ipassage phakathi la nje passage encane professor ebangibulala usebalekile phela nemfundo wangicasha professor ebangibulala ngendlela yabantu professor yabo nje amazinyo la professor angiwabonanga ephuma professor ngoba abone ngathi ngiphuma nabo ngaphandle emgaqweni waphindwa ngishaya futhi ngokhiye lo phetho kwesithathu yabo nje uthe ngishaya ngokhiye ngiyezwa amehlo manje ukuthi angeke ngathi afuna ukuphuma ke manje amehlo ngisabathe ngiyamshaya kezwa umuntu wakhona bamvimba laba usuke ngishaya ngopitha yabo nje bengishaya ngopitha ngiyaphansi kanje washola ngonyawo ngibhanqa nomgaqo kanje ngobuso akusho ukuthi asala ngaleso sikhathi yabo mangivuka still basangishaya qhamuka amanye amalokhuzana amabariya uthu lawa amazayizayi lawa ogqama amabhozi lawa sihlala nawo phansi kwebridge awu3 aqhamuke engwaziyo nawe angaziyo yabo futhi manje ngiyabona ukuthi abona ukuthi khona umuntu oshawayo lapho kodwa awakaboni ukuthi mina abathi mesefika eduze asiyabona ukuthi mina hayi qale nawe ahlanye kacosha amatshe ke manje namabhodlela lapho bebalekile abafana bengene phakathi esontweni yabo lo munye anyuka ephezulu esontweni kanti no pastor vele usewuzile umsini professor usuke ehla upastor kwehla ibandla lonke professor wathi efika upastor wafika wavala igate wabavalela ngaphakathi labafana ubhizi umfana libeleshilo lo uthatha ifoni yami lo benentombi yakhe professor upastor washo kanje upastor wathi yekeni lento wathi umfana manje mina ifoni yami wathi upastor ngithe yekeni lento
bambuyisela ngaphakathi bangena ngaphakathi ngasala mina ngahamba nakho-ke manje sengizoxabana nalama bariya ke lawe kuwona ade ngisiza-ke asefuna imali phela Prophet yani manje yokuthi angithi asezwile ukuthi ngithatha ifoni awusafuna ukusuka kumina manje and sekutakulile Prophet manje nami ngisabathe ngiyambheka uma wengane angimali na ukuthi ucashephi ngambheka kwamina Professor ngifuna uqama ngagcina sengicabanga ukuthi mhlawumbe usebalekele kwamina-ke kuqobo ngoba angimtholi aze ngamthola emva kwesikhathi Professor nakhona ngimthola sebengidubile laba badle ngokuthini hayi wena manje sakubona ngale uzobona ngoba phela vele la eminyango Professor hayi bayazi bona ukuthi umthetho bawushaya ngale Professor uthi ubanjwe inkunzi ubanjwe ibona laba kuqhamuka umZulu wakini enibhema naye athi banikeze bengaze bekulimaze ibizwa ngani leyo nto Professor mina emela ngabe ngiyakusiza ngithi mina banikeze bengaze bekulimaze yabo nakhona Professor kusho ukuthi ngigcine khona sengenza into ekanjalo ke sengibamba inkunzi nani kanti lo mfana ngelinye ilanga uzovela afike nobaba wakhe ufika lo mfana lesimthathela ifoni ufika nobaba wakhe ubaba wakhe uyiphoyisa fika sihleli lapha ePassage ashebekho umfana athi hayi nangu ngenhlanhla Professor ngani noma idlozi noma yini baba khona wavele wehlisa umoya wathi mfana wami ngoba wena nginakho ukubona nje ngazi ngisho ingane yakho futhi kwaqondana ukuthi vele ufika ngihleli nalengane yabo Professor yami ingane yeProfessor ikhulela emgaqweni yabo ngikodukise nje yayikhaya isina 3 years kodwa nje 1 2 3 bengihlala nayo la emgaqweni ngilala nayo umnyango sijahwa nayo metro laba abantu Professor bebengithathela ingubo zokulala ngilele nengane bezokwenza ngathi ababonanga ekugcineni sebeyifakile ingubo zami etragini zagaywa bese kuyisimanje bethi hawu lele nengane yabo lonto bese ngesi kanti benza mina islim yabo lonto futhi ekugcineni na Professor lo baba ngimtshela ukuthi hayi nami ngangazi ukuthi ingane yakho into engizoyenza ngizozama mina ukuthini ngihambe ngiyokhulumisana nalomuntu engamlokhuzela yona ayibuyise yabo athi lo baba athi mfana wami akube njalo ke yabo manje ngiyabona ukuthi awulabantu abahambi bazoma la bengilinde mina hayi ngeke phela lapho kusho ukuthi ngihamba ukuhamba ke lapho ngathatha ingane yami ngahamba amtshela lo ngamasayini ukuthi nawe usuyosala uyibona ukuthi unyamalala kanjani vele ngowavonqa futhi ngeke ize mina ngikushiye la nengane yabo ngahamba Professor nengane yami nakhona kusho ukuthi ngagcina ngiqhubeka ke ngenza izinto ezikanjalo ukugcina kwami Professor ukubamba inkunzi la ngakamakhoba Professor yabo ebusuku sibangaki siba u5 sibamba omunye umjita wangena kamakhoba wathenga utshwala waphuma yabo uthe mephuma Professor so ngimshango khiye eceleni kwesicapha sakamakhoba umshango khiye ngancika like kanti Professor akahambi yedwa lo mfethu uphethe futhi isibhamu uyiphoyisa isibhamu sakho nje besiphethe akasifakile la usifaka onyaweni Professor manje akukho lulutho asikhiphe njengoba ngimbambile yabo njengoba ngimbamba laba babhizi balokhuze naye uyabhila into yalwa vele kudubula umuntu ongaphesheya komgaqo la ngakajula yabo vele kudubula umuntu ongaphesheya eyokuqala Professor yasho nje la njengoba ngincike naye egethini la kamakhoba kanje yasho nje la eyokuqala qing ngamdedela abantu bangimdedela ngilala phansi naye ulala phansi vele shuthi ingqondo yayisiqala ukuhamba kuyena nalo ngiyasukuma ngiyabaleka siyahlukana manje ukuthi bawu5 bamthatha oqala wethu yabo bamshala esinyeni lokhu yena owayesethathile amafoni awu2 kuyena lo mfethu yabo ngithe ngiyaqala ngiyabaleka usuke ngimemeza lo mfethu eselele phansi hawu mfethu ungangishiyi kanjena mfethu ngiphethe la amafoni awu2 yabo lona suke ngijika ngimqukula umfethu kamnandi xoxoba naye sibaleka siyalima lo munye kokuyena bra wami wangempela Professor ke saqala naye Professor yabo into engayibona yenzeka ngemehlami ila ngasho khona ngathi ngiyagcina yabo ama-text la phaka lapha Professor wayebaleka egudla phakathi kwawo kanje lesilima speed libe siyadubula imoto zabantu imbobo lapha Professor ezayiphelile Professor uthe efika emontweni yokugcina ethi uvusa ikhanda hayi Professor la Professor kanye umshawuphawu lamandiya phambi kwami kanje ngibuka Professor waginqa umfethu phansi bathe befika abantu bezobuka wafika futhi yena lo muntu lo wathi lo umbambile noma lo ngaphesheya lo bengimbambile wathi nini nathi lapha babamba inkunzi Professor umuntu ambona mesefile
kodwa still sasilima safika samshako nakunjalo futhi esifile samshako 5 bullets sebekhupha thina ke manje thina asisekho lapho leko Maskandi ekhaya elikhulu masifika Maskandi ngigijime fast ngebhayeni kwelinye ibhayi sasilidayisele umfethu udubulekile la cela umphuthumise esibhedlela ngemonto libe limphuthumisha amafoni lawo asale ngakumina ngilibambise lona futhi ukuthi umfethu noma kwenzeke ebuye esibhedlela mina ngisacabanga ukuthi ngiphume ngithe nje ngiyaphuma kuqhamuka komunye umfethu athi ndoda ungabisaphuma labantu bafunani na ke manje ubra wakho lo munye bamshaya ikhanda yabo awuma wengane yami ke angifuni uqamba manga prophet asathandani naye kodwa uyena umuntu owangitshela straight wathi hayi mfethu awukusebenzisa ingqondo ukuhlala phansi ucabange nawe ukuthi kahle kahle empilweni ufunani angisho ungathuka uyaqhubeka uhlala emgaqweni kodwa inkunzi ungayibambi professor baningi abantu abakwazi ukuthi bekusiza yabo umuphilisana professor ngitshela mina ukuthi kunabantu abahlala emafletini la abanakho konke abangayirenteli kodwa bona abaphila ngabanye abantu nami ngathi mangihlala phansi professor ngicabanga ngabona ukuthi nginengane professor yabo izokhula kanjani ingane yami mayizokuthiwa mhlawumbe ubaba usemnyakeni ugwetshiwe ejele noma ubaba wakhe akasekho emhlabeni ngathi uzokwenza manje lento yenzeka kuwe yenzeka kumina kusho ukuthi naye professor uzoba intombazane professor kusho ukuthi phela naye izokhula ikhulu igcine iend up la emgaqweni yabo ngoba njengoba ngangibamba inkunzi fundisa yona ngifuna uqamba manga professor la ipassage la kune crash la ngangifundisa kuyona 500 ngenyanga into eyenza ngangibamba inkunzi kanje wayefundiswa mina ngemali yami engiyitshontshe ebantwini yabo kodwa ngathi mase ngibona ngabona ukuthi angeke yazi kwangane yami ngiyifaka engcupheni ngalento engiyenzayo yabo ngobani kuzohamba kuphele lokho yabo esikoleni lapha izokhishwa ngobani imali ayisekho shothi nayo isizo end up iphila kanje nempilo le aqala bafonela ekhaya ngabachazela istory bafika bona qathatha la professor bazoyilanda kumanje nje iphila kamnandi yafunda yenza konke ngabatshela ngathi mina nginendaba nami manje ngikhulisele nje lo muntu mina nangifundisela yena bayibona lonto basho futhi nabo bathi abanankinga asala kanjalo ke professor ngilibele ngihleli naloma wengane yakhe lo manje na professor into eyinkinga yabo la emgaqweni umuntu unentombi professor udlala ngesikhathi yabo ngoba manje lezi intombi lezi azaneliseki professor especially lezi esibhema nazo azaneliseki ngingafika mina manje ne1000 professor ngibhemise iphele imali yabo kusuka kwami ngiflathele ngithi hayi ngiyophanda qhamuka kwenye insizwa nayo iphethe imali futhi siyahamba uyovulela yona yabo iphinde imbhemise iphinde futhi nomunye manje yabo abaneli labantu professor ngiyakazasho ukuthi hayi yami indoda ifike ne1000 manje ngiright ngiyakaza kusho lokho yabo ingakho ke abanye bethu begula nani nalento yokushare imjovo inkinga professor lento yokushare imjovo mina ngiyajova impela professor ngifuna uqamba manje kodwa ngihlezi nginemjovo yami akuboleka umjovo komunye umuntu angimnike omunye umuntu owami umjovo osetshenziswa yimina ngobani ngeke ithi lokhuza igazi bese uzolokhuza ngoba manje uzodonsa amanzi uthi donsa amanzi bese uthi usurintsile usuqedile usuclean bese uyanginika awukho clean lo mjovo yabo ngamanje nje lawo libele wadonsa wafuthi igazi lisasele kodwa ngaphakathi mina mase ngiyiphusha la kumina kuzongena sengena konke negazi lakho kwenzakalani ke kumina mugula ke wena angithi yabo bafo angikuphula ulimi angithintele lapha kwabesifazane ukuthi makuvela omunye ephethe into yokubhema nomunye yavela into yokubhema nokuthi bagcina bedayisa ngemzimba awungikhulumele nomuntu wesifazane nje manje ubuka lento ocabanga ukuthi ukudlala lento esihlale siyikhuluma hayi professor mina phethu engingakusho phethu umuntu wesifazane uphila impilo kanjalo usuke ungazazi ukuthi ufunani empilweni yabo ukuthi manje umuntu kumele ufunde ukuappreciate whatever okuqhamuka nalomuntu wakho lokuyena obhekene naye kumele ufunde ukwamukela kona lokho ngoba professor iyalimaza lento ukuthi munganeliseki uzothi manje mina ngiyakuzama ngalokho usafuna okunye on top of that qhamuka omunye umuntu futhi naye omunye kanjalo leyo nto ayikho right professor yabo ngono appreciate kona lokho okuncane engisuke ngikuzamile engisuke ngikutholile mangakutholanga angikutholanga yabo ngoba manje bagcwele nje lapha eMzansi emtateni badayisa ngani ngomzimba true lokho ukuthi
appreciate abakwazi ukubekezelela isimo nanokuthi iyadimanda phela into abayibhemayo iyadimanda vele impela sengikhulumela nakubantu ke laba abangakangeni ukuthi azi ukuthi nansi into angayigcina eyithole ngaphansi kwayo iyadimanda impela professor kodwa whatever yonke into isukila kuwena professor ngobani le maskandi akhona amantombazana angakwenzi lokho professor kodwa abhemayo yabona ukuthi yonke into ihamba nethinking yakho professor ngithiwa yezwa leyo nto kodwa ke wabona laba ababona isibonele abasona isibonele esihle kwabanye abantu besifazane ngalento abayenzayo la ngoba kubona bodwa bakhona ngisho abangabhemi abagcole ko Florida ko bani abadayisa ngawo umzini ayizwa leyo nto kanti maye leyo nto professor iyabheda ayikho right umuntu kumele ufunde appreciate whatever ukutholayo mina ngafundiswa kanjalo professor mina ngibonga okuncane engikutholayo ngoba abode mofuna more idemo shuthi nawe impilo yakho izoba sengcupheni ubani ugcina usu-end up usuwenza lezi zinto lezi engamele uzenze iqiniso lokuthi wena ufuna more kanti bonga lokho okutholayo udle ngokuthi nakusasa kusayelinye ithuba manje yagcina iphethe ngokuthi indaba lamaphoyisa enifuna uthula ma professor la ayesebulela umngane wakho ufuthi umngane wakho wamvumela ukuthi uvele uhambe professor lawo maphoyisa lawo indaba yawo ngahlala elokhuzeni eMaskandi yabo basuke eMaskandi abaleka ngaye Morning Side ngahlala khona eMorning Side mhlawumbe 2 weeks yabo ngihlala 2 weeks ke abafethu ebele bengitshela ukuthi hayi mfethu ngiyaphola khuleka mfethu yabo mfethu ngobani into eyangibuyisa ngathi mangibuza ukuthi bake bafika la ngihlala khona kwathiwa abekho abakabafika ngoba umuntu professor okuyena owasibona senza le yanto ongaziyo omunye umdidi omfishane la ngazi udrive meter tax naye kodwa akakhulumanga lutho professor yabo nje ngibona kwagcina ukungibuka kanje akazange atshele umuntu ukuthi ngoba shothi ngangizoba nenkinga professor ngoba ngathi mase ngizwe kuthiwa iphoyisa la Broad lele sasilibamba iphoyisa la ku Broad cabanga lele sasilibamba ungazi ke professor kufana nokungaboni nalokuthi ungaboni umuntu ehamba la emgaqweni bese wena umbuko yamjaja kufana nomunye professor bambamba namhlanje wathi wazulisa phambi kwakusasa professor wafika la edakisiwe ufika wathenga ibhodlela la kaJoe washibiza nabafethu wathi walishiya waphuma wahamba kanti usebonile vele ukuthi bamlandela ebusuku silele lapha bamlandela bawu3 labafethu abazulu abawu2 noyedwa yibongo bathe mabefika nje lapha ngasemarobotini lo yibongo usuke emshango khiya yabo professor ukukhombisa ukuthi into umuntu usuke seyilindele ngoba kwamina ngishawa ngiphethe umbese ngakhohlwa nya ukuthi ngiphethe umbese kwayiloya muntu loya kwamele bese bembamba ingqondo engeke ibuye semthamo ukuthi uphethe isibhamu kodwa ngoba into vele naye eplanile yabo kwaba fast professor wathi embamba nje lo phethu naye semthamo washwabe abecwila lawo beskipa yabo nje beskipa uskip uyasiphakamisa ngithi laba abanye abawu2 abathi phela bona bazothatha babona isibhamu abazange besasondela bajika usesele nobamanje usesele nalo umbambile nalo sekuyaphoqa phela ukuthi amdedele manje amphushe amdedele ngoba uyabona nabo zakwabo bamdayisa professor uthe nje ethi uyamdedela ethi uyaphenduka amshakanye la eqolo umunje kanye ginqika phansi meginqika phansi wakhuza laba abanye yabo shala abanye wabageja lo usalele phansi yazi uthe professor umuntu esethi ngiyaxolisa professor ngisho ungangenzani na professor kodwa yabo mawakhe break amethi ngiyaxolisa angibe ngisakwazi professor lo ampethu elele phansi ethi ngiyaxolisa malume yazi lo ampethu wathi eqeda ukubuya ukushaya laba abanye wabuya wambuka kanje umthatha professor 5 bullets elele phansi qo Jesu lapho wabuka thina nje basilele lapha ngaphesheya kugrando sibuko wasuka wahamba akagidimanga akabalikanga wasuka nje wayihambela kahle lo muntu yabo ilapho ke professor ngasho khona ukuthi yabo lento yethu ukuthi accuse ubani siyaphayisana sisodwa professor yabo le nto ngobani manje siyagoqana ngeke ngife mina phambi kwakho ukhona nawe ngeke ukwenzeka something la kubaleka wena kuqala ungishiye yabo le nto yini ilento okuthembana umuntu ungamthembi professor ungamthembi sebefila abafethu la phambi kwabanye abafethu nami kaningi ngishawa la professor phambi kwabafethu abahlezi bethi ngeke ngife phambi kwabo
Akuthule du. Yabo kunalokho avela ahamba shangathi akaboni lutho professor. Hey. Yabo masezwa ngixoxa uzobe sethini hawu kanti wena lo bushawa lapha awangibonanga mfethu bengizoze yabo nje mfethu senza Mawungathi asiye phela. Ngeke ngeke professor manje thina siyabhayizisana sizonke ingakho mina professor isikhathi ngingakhetha ukuthini mangiphanta kanje angiphantele ngedwa ngisho ngiyicoshela wona amathini lawa amakhalibhothi kodwa angibe ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi manginenkinga ngedwa akekho omunye umuntu yabo ozolibele ebuka mina emehlweni nami ngibuka yena lapho gcina sesihlohlana ngokwenza into engasile kanti mangingedwa whatever ngicabangayo izobe isuke kumina ngaphakathi akekho umuntu ozobethe asenze ukuthi yabo ngazi ukuthi ngisho kuthiwa ngithola inkinga ngiba nenkinga kodwa mina ocabange leyo nto mina ngiright ngingedwa professor ngeke ngiqhambela Isibje singisigameko uma ngabuyisa ingqondo nje seke sakunika inkinga ongeke wayikhohlwa nje naso lapha egangeni shegangeni hey professor bethu futhi bethu la yabo nakhona ngadayiswa abafethu professor yabo sibamba umuntu ngoba mina ke babe ngivume ngokushaya ukhiye ukuthi ngikwazi ukushaya umuntu ngokhiya aquleke professor aquleke impela lale bamba omunye umfethu lapha ushawe mina futhi ngokhiye professor yabo uhlela ama bouncer yabo lama bouncer la escape ahleli lapha ngakhona escape yabo mangimtshalo umuntu ngokhiya abafethu laba angifuni ukuqamba ama professor nami ngangenziwa i-drugs yabo lama drugs lawo esiwadlayo khona i-drugs ekuthiwa i-rocky professor ngithi uyalazi lela drugs make waqeda ukushaya professor same time libize elinye yikho belibiza itsamo lokho ukuthi mawungenayo imali uzoqala izinto la manje ozoyithatha ukuthi fast uzutholenye professor ngangibhema yona i-rocky ngibhema nje vele abafethu bala sivele silinde ukuganga vele professor ngasuka uma sengihlanya i-rocky gijima igazi ngifunenye qhamuka umjito uyihambela nethekeni yakhe professor uyibona into uzoyibona igcwele iphakethe ukuthi hayi i-TV phela le igcwele iphakethe lapho professor uzodlula ngakuthina ngamshaya ngokhiye professor kwabaleka ithekeni yakhe yangahayiza yangenza lutho yabaleka aboma ngimshaya ngokhiye abafethu bathatha uyalwa la ubakhahlela izandla bashaya izandla wathi basuka abafethu bahlela sekuhlanya mina ke manje ngiyibonile professor lo muntu ngimbambe mina kodwa ngamdedela ngaphinde ngayifakela mina isandla iphakethe ngayikhiphela mina ifoni into esibasela amabhouncer lapha escape ukuthi lo uyabona ukuthi abangani bakhe bamdede basuka bahamba yena uyamdedela uyayithathela futhi shuthi uzenza inkinga lo basuka bawela umgaqo abonto bawela bamemeza stila ngidedile ngiyibambe kanje ngifuna ukuhamba nayo hayi professor abangihlala into encane professor ngibaleka ngiyangaluwisi lapha ukuthi lo aphethu emonto waqhamuka kanjani angazi ngoba ngangizobashiya professor laba bantu ngezwe ngemonto isisho la emva kwami manje lo muntu waqalwa ngigcwalisela professor yezwa ubona umuntu professor uyabaleka uhamba la eceleni kwakho ngemonto kanje uhamba ukhuluma nawe ukangela ndoda awusho hayi forum yeza ngemuva ngithi mina ngigoqa yena lo ukuthi malume yangazi nami bengithi ngiyayizamela uthi uyadakwa uthi uyazama bambani kanjani professor lo amuntu nabantu professor bangishaya bengishiya msho babeyitshethi ngifile yabo lonto professor I'm sure babeyitshethi ngifile yabo kodwa ke lokho asidlule professor kunesinye isitolo esidayisa impatata la Muwela Smith nje la kuSmith Muwela ngapha khona esinye isitolo esidayisa imbatata lezi ezi-design nje enhle professor ngangikhagadala ngalapho ngakwesinye isitolo yabo akuleso sitolo nomunye umfethu ezizwana naye yabo shuthi lo mfethu lo mabefika labantu ekseni ngoba wakusebenza amantombazane kodwa iboss yakho nomjito uyena lo mfethu wasiza amathekeni wavula isirola dona asingene ngaphakathi athatha umshaneli ashanele nani wathi ngelinye ilanga professor asibhemile sekuseni siqalekile bafika labantu bavula kamnandi uyangena umfethu uthatha umshaneli uyashanela kusho ukuthi mayethi inhla la emva kwecapha kunefoni ichajiwe kanti le foni yasesitolo yabo akuyona yamuntu la yathengwa iboss yakho ukuthi eyesitolo inamba zama customer yabo lo mfethu aphuma ezongitshela mfethu ngicabanga ukuhlaba ifoni lapha ngaphakathi kanjani ngithi mina mfethu ihlabe pho ndini yabo angene lo mfethu ngaphakathi yazi shuthi okukhombisa professor le yanto ayingadali ukuthi siyenze safoster yabo okokuqala ethu yayincindza wacishe wabanjwa yabo ngithi mina yekele mfethu icustomer lihleli limbuka kanje ngqo
yabo ngoba phela uyazi ke uSinawane uyayibonakalela professor ngisho ngingakufica endaweni ngaphakathi uclean kodwa uma uSinawane ngizokubona hayi lo uSinawane showcase nje nalo asiswa ayibambela uthi awuSinawane ke lo kanti manje laba abamazi abasebenza khona abasamnaki bathatha ukuthi ingane yakho ihlezi clean bale phezulu bazenzela into zabo icustomer limubuka ngqo professor ewaphuma wathi ethi le customer bombe lingibuka kanje ngithi ngiyayithatha le nto umuntu akafuni ukususa amehlo kumina ngithi mina yazini avele uyeke uthini naye athi hayi asivele siyeke le nto kanti izovele iphume le customer lihambe bephinde belahle futhi labo sisi hayi abuyela ngaphakathi wayincinza abonje bencinza uphuma nje usethi asahamba esahamba professor sayibhema kwaba mnandi nje uyazi ke makusabhenywa ke professor kuba mnandi kanjani professor ngoba inkinga suke singacabanga kodwa mase kuthiwa siyabanjwa hayi professor masibhema sinendaba angelinye ilanga professor siyaphuma ekseni sishayela nje indawo sithi yabo sithathwa ukuthini vele kulesa sitolo siyazi kuvulwa ngasikhathi sina ngithi khona ipawn shop eseceleni kwakhona lo mlungu ayijwayele ukusenzela itiye nesimple kuseni yabo phuthume khona fast silambile yabo ngoba nabakavula yabo phuthume khona fast sishaya asendele lo mlungu lo asinikeze yabo naye futhi uyambona nje uyasho ukuthi bafethu ngiyanenzela niyahamba ngoba labantu bayanifuna phela ba opposite kanje bawomakhelwane lezi zitolo yabo asendele sihamba kanti yabo nje basihamba professor sebeyaqhamuka vele labo sisi lapha bazovula yabo basibona nje sisasenzana babe befona semntana kanti bashanga insizwe engakanani professor thina sihlezi sibona amathekini phela professor sahamba nje sithenje sesila emarobotini mangithi inhlamvu kwa insizwe engaka eqhamukayo professor kwabanjwa mina ngedwa ngifuna ukuqamba amanga yabo lo munye umfethu okuyena wayincinza hayi wabaleka waphumelela professor yabo ngifuna ukuqamba amanga mina ngabaleka ngayifaka esixukwini la ngahamba nabantu angathi kanti labantu bangibona futhi yazi ngezwe ngeenyawo emva kwami professor ngiyasho ukuthi yebo labantu ngabibona laba noma zithini mangithi ngiyaqalaza ayibona ngempela kuthiwa ngqi ndoda ukuthiwa uphi umngani wakho wabo lo nto lo munye uthi umngani wakho ushone ngala barawunda nami ke manje kubhekwa lo mfethu lo professor awafangane ekhaya elikhulu professor hayibo abafuna kanhlobo usiye ngala professor hayibo ahamba nabo sanga komtateni yabo nje ngithe mangithi asiqonde straight lo mfethu ushonele bathi uyadakwa qhamuka lo munye wabo umpofu uphethe isando professor uphethe isando nje singaka ngithi mina bafethu lo mfethu ushonele kuthi uyadakwa usufuna ukusisa koza kwenu usekho nasiya nawe esitolo manje mina professor ngithatha ukuthini ayitshontshwanga mina ifoni osisi laba vele bayazi ukuthi ifoni itshontshoba hayi bafethu asambeni sesitolo ayikho inkinga yabo kuthiwa asambeni uzofika asho usisi ukuthi itshontshoba ifoni professor ngoba usisi wakhona umemeza ngisaqhamuka uyena professor bangenzani laba bantu yabo isando professor ngashawa ngaso ekhanda ngagcina ngingasasizwa professor ngoba senginenwele manje ngagcina ngingasasizwa professor bangishala babantu ngakakwazi ukwenza lutho ngasizwa elinye izayizayi yabona manje ya driver wama truck la ama delivery langithatha la ngambise esibhedlela ngisesibhedlela professor ngizwa abafethu abafika bezongibona kuthiwa ndoda eminyango kwazi ukuthi ushonile professor kwabona laba bantu babazi ukuthi ngishonile yilo muntu wangihambisa ngetruck esibhedlela wayazi ukuthi ngishonile professor leyo nto ngizwa ngisasa esibhedlela ukuthi ndoda wena kwazi ukuthi ushonile hayi professor abokubuya kwami ngahlala inyanga namasonto awu2 ukubuya kwami isiprofessor yakholwa ngamuntu ngoba kwabona laba ababengishaya ubona abantu bezokulimaza professor kodwa beje beyibuyele bona bezothi ndoda wena strong bengitshela kanje bethi yabo wena thina sasazi ukuthi ngiyawukho emhlabeni awusekho inhlobo kodwa yazini ungaphindi wenze lento yenzayo basho kanje bathi kusashoda umngani wakho bona umngani wami ayisho ukuthi enidlozi lakhe lalimgidela ngoba 2 times bembamba professor bambamba oqala bahamba naye ba esitolo bathe nje besamuthi nje kancane no yabo bese ayolanda lezi ikhali zabo ke yabo abo bekusebenza ngayo kwabe kuqhamuka amaphoyisa kametro amaningi ahamba ngenyawo kwayiwona msizayo mina akuqhamukanga ngisho lodwa professor kushawa mina ngisho iveni amaphoyisa aphithizela la yebo abantu ngangibezwa bekhuluma ngilela amehlo uthi wavalekile professor avalekile awaboni ngiyabezwa abantu bakhuluma ukuthi hey unebhadi ke lo amaphoyisa ephithizela kanje la aqhamuka ngisho iveni ehodwa wabo lonto
professor baphinde bambamba futhi lo mfethu okwesibili yabona okwesibili bambamba umetro ushuthi wawenza lo road block lapho uSmith yabo professor umbona umuntu bezomjaha baleka wevulela yena iveni professor wabaleka wayivulela yena ivoni yakametro wangena ngemuva wayivala wasibamba isicapha kanje bro but don't isicapha manje amaphoyisa kametro wakabona sabhizi lapha limoto omayethu aqalaza wayibona umuntu ubhizi udonta isicapha selokhu seveni nomunye ngaphakathi ubhizi uyasidonsa basuka bakhona yabo lo manje into abasuke bayilahla ngayo professor yabafethu thiwa wenzeni abasho ukuthi utshontshe ifoni bathi tshontsha ifoni thiwa nini ayi into yanini lengisho into ya last year yabo lonto thiwa ngazi into yanini emva kwa 2 months banibani akubona amaphoyisa ukuthi ayikho le nto abo angifuni uqamba manga professor umfethu impela kodwa hayi nami ngangihalele lezo leyanto engayizwa ngeke professor professor ngangihalela mfethu angifuni uqamba manga yabo into eyenza ngisho njalo professor ngithi ngangihalela ngoba wasuka ngikhombisa enye into efikile esibhedlela ezongibona ungishaya noArosta professor akangiphathele kwayi akangiphathele hunga akaphethe lutho khona la esibhedlela khona umunye umphethe sperma naye masikande engamfica khona lo mfethu wakhipha u50 professor lo engamfica esibhedlela wathi mfethu umngani wakho lo ngiyamazi awumtshele phela sisebenzele mfethu lokuzana asithengele angezi la athenge point ngoba ngase Eddington abuya azosinikeza sperma wahamba shwi nalo R50 ebona amehla mothi wavalekile professor waze wakhala ezenza ngathi uyangidabukela abantu bangisithu ngenza isilimo yabo ngabona khona ukuthi hawu akasabuyi futhi nale mali lo mfethu kodwa uyena ade ngikhalela la ethi ngilimele kanje kushuthi akanendaba kushuthi bevele ngenza isilimo yabo lo nto professor kodwa wena ekugcineni uArosta yabazi ubuqiniso hayi professor hayi ngiyabazi professor ngobani even ejele professor hayi usungenze kakhulu yabona iWestville professor ila ubona khona umuntu kanje ngamehla akho eshona ngoArosta lapha ke professor yandawo leya ngoba akuyona indawo yomuntu leya kodwa ngoba thina phela sitshethi siyazi kakhulu wathi lento yethu ukuthi mina ngisebenzi mina impatha le wathi mina bafethu ngihlezi ngibatshela professor ukuthi yabona abantu abathi nina yimpatha muthatha ukubheka impatha thina bafethu yabo ngoba nithina siyimpatha siphantela abanye abantu ngeke ungitshethwe wena uyisebenza uphantela omunye umuntu wena uhlakaniphile kodwa uphantela omunye umuntu ngoba phela thina professor siyafana namagunda nalabantu labo amazayizayi labo ukuthi siyafana namaquantum abo ukuthi azovuka ekseni besifaka upetrol bona besifaka upetrol nje omncanyana ukuthi shy around yabo lona shy around sometimes siyabuya nemali siyathenga siyabhema siphinde siyaphuma same time akukho nje ukubhema uhlale phansi uthi hayi awuthi ngizenzele same time uqeda ukubhema professor kumele ucabanga ukuthi uzoyenza kanjani iplan yabo uzobheme futhi yabo manje thina sesiyafana nezinto nje zabo labantu laba ngoba sebekhuluma even kanjani thina professor umuntu okwazi ukukushayela ukuthi usekubhemisile ekseni kodwa usahleli akushayele nje lokho athi ndoda ngoba sengibhemisile nje wena yini oyifuna la wena yabo akushaye ngesitini ekhanda athi hamba ophanda abothi lo muntu sesishayelwe ibona umthetho uthi labantu ibona sebesiphethe ngobani bayazi ukuthi without ukubhema asikwazi ukwenza lutho masingabhemile laba abantu ngingadla professor 5000 manje kubona ngushaye phu 5000 ngifike mhlawumbe kusasa ngingenalutho ngibula uArosta afethu ucacela ngisiza noma nje iqhuze elilodwa hayi professor ungabona professor inhlamba awuzobubizwa ngazo kumamako bani abangapheli abakunaki lokho ukuthi wena adudu 5000 kubona izolo bazokutshela straight kuthiwa asikweletisi ndoda ngedrugs hamba uphanda yabo lento ngihlezi ngibatshela abafethu lapha bethi mina imeshenti yami igcwele ngami wathi ngiyamtshela emfethu akekho umuntu ongathi ugcwele ngawe ekudayisela idrugs elizokubulala ugcwele kanjani ngawe lo muntu ngoba first of all umuntu megcwele ngawe ulokhuza ngento ezokukhanda nawe yabo le nto le manje ngathi ngikubulala ingaphathi lakho ngikubulala bese wena uthi mina ngigcwele ngawe angigcwele ngawe lapho mina into engigcwele ngayo ukuthi wena ufe kuphela yabo mina ngiqhubekele phambili yabo le nto leyo
ngoba ngiyazazi ngeza mina ngokuzofuna imali labantu beza ngokuzosibulala laba professor emva lokho mase ave kubhlungu professor ubuka imali yakho isibalwa isigcwele ikhwama uplastic imali adilethwa wena noza kwakho hey professor ngoba thina besilima thina bethe imali engakanani uyabona ibalwa phambi kwethu yabo akukho nje ukuthi yazi le mali le mfethu ngabe ngiya-investa mfethu yabo leyo nto ngabe ngihambisa ekhaya ngabe ngenzani yabo thina professor ngabe sikude nempilo simina mfethu indlela engaqala ngayo ihunga professor ngayiqala 2008 2024 manje professor ngitshele zonke lezi imali engihambisa lapha bani ngangi-investa ngizise ekhaya ngabe ngikephi manje nempilo professor ila ngabona khona ukuthi abontethe umngani professor ayikho umngani akekho umngani yabo leyo nto umngani nje akekho umngani isitha sakho umngani isitha sakho umngani lozokuthatha hamba ukutshontshisa phuma ibhunu linidubule lapha ngokuthi usudubulekile nje onyaweni uyokushiya kanjalo engakusiza professor akuthathe akubalekise nikwazi ukubaleka kodwa uzokushiya kanjalo lo mfowethu lo owagcina edutshuliwe ade nibamba lapha umndeni wakhe wagcina umtholile wagcina umtholile professor ngobani noma wengane zakhe lo mfethu wayengazi yabo weza angifuni ukuthi uqamba mangaya futhi emgcwabeni wakhe yabo leyo nto leyo ngobani bona labantu laba professor labe ngibabhlemayo laba balapha phansi webridge bakwazi ukuthi umuntu umeshonile khona kube yibona kodwa kuyadepend ukuthi uthenga kubani yabo leyo nto lokhu yena osuke uthenga kuyena qasha amakwantamu professor azothatha nje wonke usinawana othandayo ukuhamba akekho khonjiwe qasha amakwantamu bonke usinawana abazothi hayi bona bazobe bekhona bazohamba aphinde akhiphe ihunga futhi ngaphezulu yalabo sinawana labo ukuthi bebheme besaya bephinde bebheme sebebuye emgcwabeni mina ngifuna ukamba mangalandwa la ngilandwa ikwantamu ligcwele ethempiwo sinawana thiwa ndodake umgcwabo wa-accuse wakho mfethu sithi ngithi mina ngeke ngingayi bafethu wabo uma wakhe nje bemlanda ngehlahla angithi yazi umuntu uyalandwa ngehlahla bamlanda nje phambi kwami ngikhona khona lapha semplace mfethu kunanabanye abantu labo kuyibona uthola ukuthi bafike beyishintsha amagama akwaziwe makubo akwaziwe labo bantu mabeshona bagcina bengangcwatshwanga ngathini upharokho ngabo bantu professor bagcina bengcwatshwa uhulumeni angithi uhulumeni emayingcwaba ngithi ungcwaba phezulu kwezinye idumbu yabo uvele nje kunje uphoshwe phezulu kwabanye njengenja kujike kuqitshwe yabo leyo nto professor iyona elimazisa abafethu abaningi mina professor lokungafika la eThekwini angikaze ngabizwa ngegama engalonelami leli gama engilisebenzisa lithi inkanyiso Hadebe igama lami engaliqanjwa engisuka nale ekhaya yabo ngoba mayebaningi professor abazali befika la thiwa hey sifuna umdu yabo umdu uthi ngiyamazi kodwa mina ngaze labani mhlambe ngoba amagama akhona la angasile yabo lonto leyo la eThekwini uyazi ke muyisidudla usidudla emaphareni muyisilenda ubizwa ngosilenda mumnyama ubizwa ngosomnyama mawune rasta mumpofu ubizwa ngomfanibofu wabo lonto mina thothi ngazi umfanibofu umama ubhizi ngifuna umntu ompofu kanje nakanje mama mina ngimazi lo muntu yabo thothi ngiyamazi ngazi nalokuthi ukephi kodwa ke ngoba yena wafika wayishintsha igama iyona leyo nto egcina abafethu abaningi begcine bengatholakalanga emakubo yabo mina professor lento enza ukuthi ngisebenzise igama lami langempela ngangenzela zona into ekanjalo ukuthi whatever happen kumina eyinkinga ungathi kufika abazali bami la bezongifuna abafethu bethi abamazi ngoba phela bona bazofika naleli lami la ngempela igama lithi inkanyiso Hadebe bona balazi abafethu yothi yasimazi lo muntu yabo hamba umbheke ipoint mhlawumbe usepoint nasepoint eyasimazi lo muntu yabo labo ba give up bazogcina bengangitholi sengiyongcwatshwa uhulumeni yabo Kanyiso uphawule ngokuthi ukhuliswe stepfather nomama bephuza ngendlela eyisimanga kangangokuthi ubugcina umuntu onganakekile benganginaki ungathini kubazali njengamanje abaphuzayo phambi kwezingane zabo nabagcine benakutshwala kakhulu ukudlula izingane zabo leyo nto into engayisho ukuthi ayikho right leyo nto ngoba iyona into egcina iholela izingane
ema-drugsini nasempilweni engasile emgaqweni kanjani ngoba the more ingane ibona ukuthi ayinakeki ayiphathekile kahle kuzoya kuye igcina isifuna ukuyiphatha yabo njengoba isifuna ukuyiphatha ukuthi iphume iyoyibona yona ukuthi izophilaphi kanjani noma neze noma ingazi ukuthi izofika iphile kanjani la iyakhona kodwa ngobani isuswa yilento eyenzeka la ekhaya eyibona yenzeka la ekhaya ithi yona hayi angiphume mina ngiyoyibona mina ngoba nami kwenze kanjalo nami ngakhisho lokho ukuthi hayi phela ngiyabona ukuthi into engiyifuna mina angiyitholi angenzeli ngoba ngikhuluma professor even ingane zasekhaya ezincane azenzelwa lutho ayifundi kwamina ngimdala bengingafundi siwomahlale lapho kubhlungu professor ngiyavuka ekseni ngiyayibona nazi ingane ezigcwele umgaqo ziye esikoleni akuthi shu kodwa kubona the worst part lo muntu oyistepfather uyasebenza yabo uma wami-ke selokhu nje ngaba naye akaze nje angikaze ngamuzwe eselethwe emsebenzini akasebenzi yabo ekhaya professor ngikuqambela mangabomuze besiphila kona akho TV akho yabo nje siphilela nje impilo nje kwethu kodwa kona siyakwazi ukuthi sometimes sidle nani ngoba kodwa nje mabeshibize kahle professor siyalala singadlile ngengane zasekhaya ezincane yabo thola ukuthi ukudla mhlawumbe kukhonyana lokho kudla okudinga ukuthi kuphekwe kodwa ngoba angikwazi ngisamncane nalabo abanye abakwazi basabancane ngesikwazi yabo lo kumele ngabe uyena oyasiphekela akasiphekeli ubhizi uyayilevel uyidakelwe lapho usafuna ukuphuma futhi ebusuku ayebhotini lapha ayophuza yabo nami ngagcina ngibona ukuthi hayi ngeke yazi mhlawumbe mangathiwa ngiyiphatha mina lezi zinto lezi engiyifisayo ngingayithola kanti sengiyayibhayisisa professor ngoba ukuphuma kwami la ngaphuma khona-ke ngase ngijoyina ikwati-ke lezi ikwati engasile lezi nani ngabhenyiswa ngenza yonke into ngaqala ngaganga yabo ukuqala kwami ukuganga la ngase ngiyibona khona manje uthi hayi ngeke yabo manje angathi ngisigebengu sengiqaqekile sengiyirazo-ke manje yabo akusenendaba nalutho yonke into sengiyazenzela kanti professor leyo nto isazongiholela ey'ntweni ey'nzima ngempela professor yabo lezi engani mase ngiyibona thothi akusekho lula ukuthi ngijike sekulethi ubuyele emuva yabo uvele ubone sekuseduze phambili nokuthi ujike ubuyele emuva vele uthi na ngisale sengiqhubeka yabo ngobani sekunzima ukuthi ngijike ngemuva nakho la sekuseduze khona yabo ngaqhubeka nami professor yazi mfowethu kaya ngithinta mfowethu lento yazi abantu abazi ukuthi kukangaka ujika kumele sisebenze professor bethu isimanga lesi kunengane njengamanje ukhona uma wayeduze kwayo ukhona ubaba wayeduze kwayo noma-ke ukhona umama uyiyo yonke into noma ephuza kodwa uyakwazi ukuthi ingane ilalidlile uyakwazi ukuthi ayithengele izinto zesikole kodwa ufica ukuthi ingane ihlupha umzali umzali uyenzela yonke into wena ubanga nenhlahla ukuba nabazali abazokwenzela yonke into ukhule njengechwana lenyoka wayibona kunomuntu njengamanje umzali wakhe owenza konke okusemandleni ukuthi impilo yakhe ibe right kodwa yena ukhombisa ungayiphathi kahle lingathini lakho izwe kuleyo ngane leyo enenhlahla yokuba nobaba oseduze kwayo or umama ngabuyedwa ngabe ubaba uyedwa kodwa uyasikhava isikhala lomuntu akalaledlile lo muntu lona kumele agqoke lo muntu kumele avuka esikoleni uyamvuka ekseni uyamvusa umbekela amanzi uyageza ungathini enganeni enenhlahla enjalo professor mina engakusho bethu entweni kanjalo uthini angazi noma yena shuthi lo usuke edidiswa yilezi zinto ayibonayo yini ngobani professor yabo kuthiwa lento oyibonayo ungabokholelwa kuyona professor ungakholelwa into oyibonayo shuthi yena udidiswa ukuthi ekhaya sinakho konke senzelwa yonke into ngoba vele most engane ehluphayo professor yilezi vele makube ethola yonke into bese kuthi lezi zona ezaziyo professor ukuthi thina ekhaya sikhule kanje silala ngophuthu sivuka ngophuthu lodwa ekseni izona ezikwazi ukuthi zibambe emakhaya sure professor kanti manje laba abathola yonke into bathola yonke into nje at the same time
azikho izinto abatshelwa zona ezibakhandayo ezizobakhanda ngobani uma wakhe kancane kancane wakhala nje hayi ingane yami usiyamthatha useyomthengela izinto ezomjabulisa nani nani kanti leyo nto ayikho right akakwazi ukuthi amthathe uma wakhe ahlale naye phansi akhulume naye nje amkhande izinto ezomkhanda yabo manje ingakho ke naye ezoqhubeka ahluphe enze lento ayenza ngobani wazi ukuthi mina umama ngikhala ngifuna ukuthi manje mangenza ukuthi manje ngisho ngibhedile akangishayi wathi kanti mina beli ngishaye wami uma professor bengishaya azangiklinye wami umama professor azangiklinye ngikhale ukuthi ngiyeza ukuthi ivoice ayisaphuma kungenzeka ukuthi lokhu ugcina usuganga ukenya abantu kumkhokho osuka lapha kuma wakho kungenzeka professor ngobani into engangayazi mina leyo yabo lo nto wesiphathi futhi ngangisamncane ukuthi isibindi ke sokuthi enze leyo nto ngisamncane yena usithatha yena ingobe engabona ukuthi shuthi ngase kube umthelela nami loyo engizogcina ngithi mangihamba ngiyibona kuyinto right ngoba prof wayengiklinya kuze ngaphumulishizwe mangikhala Kanyiso kunengane ekhula ihlupheka sure unkanyiso lo sure ukuhlupheka kwakho kwakuphelelisa emgaqweni sure kunengane ekhula ibusa ithola yonke into sure ukubusa kwengane kwayiphelelisa emgaqweni sure ngokucabanga kwakho yini okumele yenziwe isizwe ukugcina ingane isendaweni right ngoba ukuhlupheka kuyafakana idakamizweni ukubusa kuza kweqa kuyafakana idakamizweni yini okumele senze njengesizwe professor yabo phethu into engayisho mina into engenzeka phethu ngoba manje laba abahlupha ngoba bethola yonke into emakubo at the same time ayikho into njengokuthi umuntu umekhala efuna something professor akayitholi uyayithola same time yabo manje uyazi ukuthi uzoyithola manje leyo nto igcina leyo nto isibhayizisana professor ngobani uyazi yena ukuthi ngisho ngahamba ngiyoganga kaSibanibani yabo ngibanjwe kubuye kuziwe la uma ngeke ngishaye ngeke futhi avume nabo ukuthi bengishaye yabo leyo nto le shuthi mina lapho demo ngikhula nginomthelelo ukuthi lento right yabo ngiyaqhubeka ngiyayenza hayi khona uma wami yabo uma wami ngikhava ngisho ngibhedile kanti leyo nto ayifunakali professor mina wami umama kufika abantu ekhaya bezongilanda besho straight athi thatheni nihambe naye mani ngambulalanga nje kuphela kodwa muthatheni kuhambe naye yabo mina professor engakusho phethu ukuthi umzali nomzali uyena osuke engakwazanga ukuthi ahlale nengane yakhe phansi njengowami umama mina wami mama akaze ahlale nami phansi akhulume nami angitshela ukuthi kukanje ukuthi ku right ukuthi kuyabheda akaze lokho angikwazi professor ubaba wami angakhula ngamazi wami ubaba khabo baba bangifuni ngesimo seolid ukuthi umana ufika khona lapha edakiwe abathuka manje mina mangifika khona ngizovakasha njengengane yakhona ukuhlangana kwami nezingane zakhona lapha babuka ngenye indlela laba yabo kusho ukuthi mina ngizofaka lo mthelela lo enguthatha uma ngizofaka enganeni zakhona bayizwa leyo nto leyo mhlawumbe ngingahlala 2 days sukwini lesithathu uzobe sekuthiwa hamba philo kama wakho ayabo leyo nto professor ngiphatha kabi yabo ngoba ngibona ukuthi kushuthi mina akukho la ndawo akukho la ngibhilonga khona yabo ingakho sengakhetha ukuthi ngivele ngisuke nje ngihambe kodwa professor umzali nomzali uyena ukwazi ukuyilungisela yena ingane yakhe ngoba professor ayikho into engakuhlula umzali mawuyimisele ngokuyenza muyimisela ngokuthi ingane yakho ihlale la nawe ibe lento eyifunayo wena ozoyenza professor ngeke izenze yona yabo ngoba yona njoba iyenza lokho konke lokho ekwenzayo ikwenza ngawe ngokuthi wena vele uyikhava ngisho ibheda yabo kodwa mayazi ukuthi uma wami mina akangidefend mangibheda uyangicacisela ukuthi ngiyabheda hlale nayo ikhuluma ingane izoba ilento eyifunayo professor ingakho kuthiwa ligotshwa lisamanzi ubunjwa luseva yabonga professor ngoba muzovesana uyiyeke nje ingane nje kanjalo uyothi usuthi sikani sekulate yabo ngcono ilokhu ze isancane ikhule yona yazi ukuthi mina ngihamba ngomzilo ukuthi ngoba manje muzofuna uyilokhu ze sindala ngeke sabalula ukuthi ishintshe phindele emumva yoqala phansi yona izobe siqhubeka la egcine khona kanti muzoyikhulisa nje isancane izoqhubeka yazi ukuthi mina ngihamba la yabo lonto owami umama uhamba la owami baba uhamba la lapho ke singaphila impilo eright ke lapho
yabo lonto kodwa nje mina Professor engakusho umzali nomzali angagive up enganeni yakhe ngisho kuthiwa yenzani kodwa ingagive up yini ongafisa ukuyisho enganeni yakho mangathiwa kuyenza ngelinye ilanga ngibona le episode yakho eyami ingane into engayisho kuyona ukuthi mina njoba ngikanje manje yabo angifuni into eyenza ukuthi ngigcine ngingobani Professor ithi 1 birthday yakhe ngamenzela mina ngemali yami yokutshontsha khona la emgaqweni kugcwele futhi osinawana yabo nalokuthi ke ngangisizwa yilabantu laba abo amazayizala lawa ama-Nigeria lawo engizwana nawo ayethanda ibona angisiza ngento zamakhekhe nani nje izinto zobumnandi lezi yabo lonto enjoy kamnandi yathi 2 futhi aphinde yenzelwe yimina futhi yabo yathi 3 aphinde yenzelwe yimina futhi birthday yayo kwakhona umuntu kubona owayewupastor lama-Nigeria wangibiza wathi mfethu siyabona kumnandi ingane yakho yayenzela i-birthday iwe iyagqoka i-right iyajabula yenza yonke into yabo wena uyimisela ngokuhlala nayo la emgaqweni izibe ngakanani ngathi mina ukushiswa yini lokho yabo wathi wena ngoba ungabona ukuthi ingane yakho ngisho ukuthi uyayifundisa kodwa ukuendapha kwayo inga-endapha injengayo ngobani masibhema Professor ngengiqamba manga masibhema noma ngayisuka ikhona la sibhema yezwa Professor indlela ehlakaniphe ngayo leyangane zonke izinto esasikhuluma noma wayo yayibamba yabona masiqalekile ukuthola ukuthi imali thothi yabona usesiyajabula iyezwa manje siyakhuluma asiyongqonqa ke manje siyongqonqa iyezwa Professor la ngabona khona ukuthi iyezwa ekseni Professor sihleli la singabhemile laphiwa omunye umuntu 100 rand ekseni umunye usisi wayipha 100 rand ayakadli ayakenzi lutho isando kuvuka yathatha lo 100 rand yawunikeza mina yabo nje buunika mina Professor isukuthi baba siyongqonqa ke ingane Professor the wespa Professor yabo leyangane into engithi ngayiphiwe inkosi leyangane Professor mangakabhemi ngeke uyizwe ifika kumina ithi baba ngilambile yabo iyazi futhi ukuthi masingakabhemi noma wayo ujabula kukho yabo yimina ngiyithulele ngiyibhekelele uma wayo yagcina ibona ukuthi lapha makukanje abekho right mabethola ukuthi baba right yabo manje njalo Professor leyo nto vele ngiphathe yabhlungu mfethu njalo ekseni Professor imali eyitholayo yami ingane baba mi Professor iyazi ukuthi mase ngibhemile suke sesixoxa sidlala sekumnandi seku-right shuthi yagcina ibona ukuthi ubaba nayo into emphatha kahle yabo shuthi naye ekukhuleni kwakhe engagcina ebonani engagcina ukuthi naye lento izomphatha kahle ngoba iphatha uma wakhe nobaba wakhe kahle yabo leyo nto Professor kanti manje leyo nto ayikho right yabo ngimthathe futhi sometimes naye ngoba wesehambela nje ngeenyawo sabe naye ngele eMaskandi fike ngithenge khona ukuthenga kwami mangithi ngiyaphumela enye la Professor kuqhamuka ikwentami lamaphoyisa Professor ugqoka ibhlue ngathatha yonke into ngayifihla kuyena ebhlukweni umntanami ephaketheni yabo nje bathi bengibiza kuthi uphuma phi nengane yona ngalapha ntshoma bridge ngabathetha hayi bafethu bengiyobheka uma wayo uyabheka yabo manje mifikile isuke ifuna uma wayo ingakho ngithi angithathe sambe sobona uma wayo bese ngiyamphindisela emuva maye ngimphindisela emuva yabo angabona Professor ukuthi angeke shuthi ingane yami njobe siyazi ngisho lapha ya koMaskandi na izo-endapha la yabo izinto engasile ezenzeka la emgaqweni isuke uyibona nani angimsuse lo muntu yabo ahambe ekhaya yabo ekhaya futhi nakhona hayi ukuthi ngamusa kuma nobaba ukubo kababa ngobani ukumusa kwami lapha same thing izokwenzeka lento le enzeka kumina shuthi ngihlala ngesikhathi ngobani ngebe bemnikezela uthando ababe nganginiki mina bazomnika yena kanjani mina ngibe ngangalitholi nalabo abanye abancane nginama ababe ngalitholi yena ke bazomnika kanjani bazi kahle ukuthi akuyona ingane yabo shuthi ngebe bemnikeza angimuse kubona laba bangifuni mina impela kodwa Professor bayamukela ingane yami unanga manje unyaka una 9 manje na 9 siyamthanda igama lakhe mfowethu singayivikela kanjani lengane yakho ingane yami mfethu mina Professor ukubona kwami manje i-right mfethu yabo mina ngingasho ukuthi sengiqedile mfethu ngayo ngobani
ekhaya bangitshela kanje kwathi ulekayo wena uthi ukephi asinendaba nawe kodwa lo muntu ekumele ukwazi ukuthi ayikho into angeke simenzele yona yabo somqhubeka simfundise isikole uyasithanda uhlakaniphile futhi enjalo uzoqhubeka afunde uzophila nje njengengane ekhaya zonke kodwa yonke into uzoyithola no yazini lengane mfethu kumele ikhule nayo kumele iyalwe mfethu uhlezi ufika mfethu uzoyiyala mfethu ngeyidakamizwa ngifuna ithi iqala ukuvula amehlo mfethu ibisi awe ukuthi abazali bayo bantshontshwa yini ukuze nayo ingagcina ithola ngelinye ilanga intshontsheka Professor lokho ke ngangivele ngikwenza nje isala lokho ngangivele ngikwenza isala yabo ngoba ngangitshela ukuthi mama ubaba noma ungababona benza lento ayikho right yabo ngamtshela nje ukuthi lento esiyenza ayikho right yabo naye futhi wagcina ebona ukuthi ngeke ngathi ayikho right yabo indlela ayenza ngayo masibhema Professor angikhulumi ngane ethi siyabhema isibuka ngqo emehlweni kanje Professor masibhema uba busy naye ngala yabo uthi uyadlala wenzani uyinakela izinto zakhe akasibuke emehlweni masibhema yabo bafona ufisa ukusizakala ngani mina Professor kufisa kwami mina into engifisa ukusizakala ngayo ufisa ngibethu ukusuka hayi futhi ukuthi ngilokhuze ukusuka la emgaqweni ngiyeke le drugs engidlayo Professor yabo bese kuba khona ke at the same time into engangikhipha busy engizoyenza njengoba ngithi ngifuna ukusuka la Professor ngifuna ukuthi ngibone ubuse ngingabazi yabo okuyibona obuzo encourage ngoba manje mongiqhubeka ngihlala la ngisho kuthiwa ngisabhemi saloqhubeka ngibone labantu laba yabo ngizwe futhi la yakani manje leyo nto iyona ezogcina futhi isingilokhuzela ngakhona futhi lapho leyo nto ayikho right kanti mongiya la ngingazi khona umuntu khona engazi ngisho nanokuthi ugwayi lo wesihlanu dayisapi lapho ngeke kuze kube lula Professor ukuthi ngibuyele ema-drugsini isipho sinesigameko nje esinzima eseke senzeke emgaqweni okhona noma ngabe sasingenzeki kuwe esenza ukuthi ubone ukuthi la Professor ithuna le ndoda liseceleni kwanje Professor iqiniso lelo ithuna le ndoda liseceleni yabo eMaskandi Professor kwathi ngelinye ilanga khona labafethu abame emarobotini laphana imoto mayimile erobotini beshaya iwindi bethathe shuthi kume enye Legend 50 Hilux yabo bashaya iwindi kanti asiyibambe lapha vele ngifuna ukubashiya ngenothi eliphezulu okay sesihle mfowethu kumele ubuye kusasa sizokwenza part 2 and kuyaqala ke webabukeli beMPTV1 ukuthi ngalesikhathi ngo12:37 twasenze episode by the way ingane yami ke leyo ispam sami leso u12:37 ngiyaqala ukuthi senze episode ngalesikhathi unkangi ngibone edlula ngathi no wathi umnqobi mfowethu le ndoda leyihlezi ifika ijika la wathi namhlanje asekuphoqa ukuthi kwenzeke le episode siyiphoqile and isimanga esikhulu ukuthi le ndoda esihlezi siyijikisa iphethe umnotho ongaka ongakwazi ukuthi unothise iSouth Africa neAfrica yonkana ukuze abantu bazi ukuthi yiziphi izinto okumele bezenze iziphi izinto wena njengomzali ongamele ungazenzi ngoba ingane yakho ingagcinela eyidakamizweni bafo siyabonga bafo sengeke ngithanda ukuthi uma ngiqeda ukukhuluma nensizwa lapha ngiyibonge mfowethu ukufika la akukuncane mhlawumbe ungakubuka njengento encane namehla akho into enkulu le bafo yenzayo kwathi makushona umbali angilalanga ebusuku inhliziyo yami eyibuhlungu kodwa iyodwa into engayisho ngathi kodwa umbali noma engalala namhlanje umbali ubile ubusizo eSouth Africa ngoba wafika kwiMPTV1 wazokhuluma wathi idakamizwa kunzima ukuphuma kuzona uma usukuzona uzodayisa ngomzimba ziningi izinto ongayithola ukuzona ungaphansi kweyidakamizwa wathi abantu mabaqaphele idakamizwa maqedwe umbali washona yayizwa le nto leyo egameni lokuthi mfowethu wafika wazobatshela noma yena ngabe kwamhlula ukuphuma kuzona noma ngabe yena wagcina efele kuzona kodwa egameni lokuthi wafa ekhulumile ebatshelile abantu akudlali mfowethu ukuthi ufike uzozenekela izwe kanje akukhona ukudlala lokho kodwa mfowethu ukuthatha umuntu onobunkulunkulu kuyena ngaphakathi mfowethu ukuthi ngokufa kwempilo yami angafi impilo zabantu bonke kodwa ngokufa kwempilo yami angivele ngizobatshela abantu ukuthi lalelani
nansi inkinga esibhekene nayo. So Siyabonga kakhulu mfoka baba Bhungane, inkosi ibe nawe mfowethu, ibe nawe, siyacela nje mfowethu ikusikelele futhi sizokukhulekisa ukuthi ngelinye ilanga konke lokho osudlule khona kube ubufakazi oyobukhuluma impilo yakho isibuyiselwe la uNkulunkulu ayekudalela ukuthi kube yiyona, ngoba angikholeli ukuthi ukhona umuntu ayemdalela ukuthi yolala ku plastic uyodla emqondweni. hayi lutho professor. Yeah, no, siyabonga ngane kwethu, kuzomela sibuye for part 2 nina bedlole noPapa Ekhanda. Mawusubuka uzafika la shuthi sidla amaningi sakeni, ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngalesiqephu siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, abantu bejoine ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole nabantu abakhuluma kanje bezokhuluma nezingane zenu ngqo lezi ninenizele engasakwazi ukuthi zinizwe, kodwa makufika bona bezokhuluma nazo ezikoleni, bezokhuluma njengoba bekhuluma. Siyathemba ukuthi imkhulumo ehluko ongenzeka, siyathemba ukuthi lapha ngelinye ilanga bayofika abantu abakwazi ukuthi besilekelele nathi sikwazi ukuhambela izikole noSinawane ukuze sizoqwashisa izingane ngezidakamizwa. Igama lami nguProfessor ngingwakaMkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakaBheka Umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi Sancenga.